Dreaming of becoming doctor, study MBBS at NMC and WHO recognized universities in Bangladesh, Nepal, Uzbekistan, Kyrgyzstan and Timor-Leste at a fraction of the cost in India. From admissions and visas to education loans, Good Shepherd handles it all. Visit Good Shepherd Shillong today. Kinongilam ko all Megalia Premises Association nakalaiterik noilar ajar punriu kila leit ban kiubiang sa sekretariat ban kendu yo menteri rang ba ka jalao konrad ki sangma ban pen kan mau biang halor ki jingdawa jong ka association ki balasateng manta labun snam namar ka jimbom don jong u menteri rang ba sekretariat kinongilam ka association kilahap ban IT no yak city ha office trikam jong u da ka jingkerman ba ka sarkar kan simkhia no ek jingdawa habakren sikilat pathai kubor unong aitien ka association uba MSJSM le ulong baka association kadap da kaching sokhia namar ki balapan appointment ban ikundu yo mentirang ba lapalat lai banai henrei hadu menta kimpat yo satya kanu ka jubam ulong ba ki jingdawa ba hakmat jong ka association kilong ban pentri kam ya ka Meghalaya Pharmacy Council election bat ka Meghalaya Pharmacist Service Rule arajar perusahaan ban penbej ya kurukom thungkam ya ki pharmacist ban kentiu kerdan no iki drugs inspector no lor ki wei pat kiman uba emas ulam maham ru ba lada ka sarkar kadang sengap menti bat kam simkhya ya kini ki jingdawa ka association kan sahab ban sim na ki wei pat ki sin jam ban penbor ka sarkar ban le ei si hajingsha nakaleng jongi ka all Meghalaya Pharmacist Association ngela abu appointment yo CM mental alai benai la dan hadin bangila wan hangi hamo sekretariat li bani kondo yo wilat sila de nakaleng jungi la kondo tengila yo ya khubor kumto nakaleng jungi yemla banai kono solution tengi ya da sistem ha bangi simi kono ka issue khamtam mekanik de ki issue ka bangi la dawa mentala license tam ye ba ki bahaswa ki kingsting ya kini ki issue bangi dawa de nakaleng jong CM dan tasi nomor ba dan ki kampus nama tas kejongi tengla ekran ha office jongi te kata ke office kamla sini kan decision dan akaling jongi ai puar hi yaki katu kan puar bakin pedang bani ekran ini sya bangin sim na ki decision luar kini ki issue kalau ki issue di bagoro kata gini laya bani kon ka council kabar ka service rule ada ka jela ka jungi ka kampat follow ka IPS standard ni ko ama nakal jela ka jungi kiyan mo katun ka IPS standard te bat ka bantung jusu ki drug inspector nangta ban khangno ya ka MSSDS akaba nakaling jungki ban khangno tang nei te benta ba ki ai training ya ki pharmacist assistant te lambat ki issue iba keren te hendri ka kham kordar ni kedai ka yo kam jam ka recruitment amar bang nakaling jungki la jungi la field te ke ibda ka jingi i jong pi namar menta pla atas nem sa pensingau le do menta phem yo pa kata ka juba ka basha ke ka jingi i jong pi do ne menta ai si benta ngi penpau ya ka jing sosi namar ba ka service rule ka bangila dep yakhi ke bangila dep keren haki ba kane kamlong rei nakane ka service rule ka batmi menta warjar option pade kalong kaju ka bangila dep persya namar ba nyeong ba lakunun lah dan draft national service rule syaban asan de ban yet bena aswa ban de ban bena aswa namar ba ki katkum kacing batai kajung ki kam ki ba yang kaban pawa kabadan hadu menta kedai tang ars pa live way apa ka farmasi ki farmasi ki ba la kalong haki hospital lani haki CHC bat kontak dengan lani bat ki sub center and health awareness center de nakalin jongka kejingwat banyak kejungi pada ngilap tangki sub center idan hadu south pa new hotam natak CHC idan hadu lifeway natak ki PHC idan hadu shispa khatsantili iya de nakalin ka ladangi kan katum ka IPS standard gila poi deki spak kali ka long the multiply laisha ya kene ka service room ka ba ki la penmi tingila dep kran syahi na du arhajar afsa banai penmi ya kene service room la penmi kene kan ketak ya kayo kam jam ni ki farmasi sako gejala ngidan khat praspa tame de kiba trek kiba dang kidang trei ba kene kam do farmasi ni kidang renew ba ki registration ke jongki aman la usnem
idan sedang kat saus pa dek kat pi kat saus pa gilaja hoi ni sing tu yang kam kejung kabangi dan kumki brio habang yang penting haban wat hi la jong pujayo le sikilayo duwe pakikam tamba hangta ngilap mang baka feel ska council pada kam update iki nomor ba we bala giladap ikena profession we baka la register la de kidan na kano ka kano kam ka bitray lu ki haban update ya kata kam ko joki bagi tray ha kam ni khliap provinsi council nomor ka council ka page ka welfare jong ki pharmacist hi para koi te kibi ki state desa kui ni kuak ban nila ajumut na ga सरकार aga por bangi ya kendu yang minister ba meiru ilong ibadang thamai tinggal ajumut ban simkia lo kam dena kelin sun i hamdan kana condition ba ila ban simkia de takadau yang ba ini kendu ba yo kana di finance minister di por in akuar iki katu kene por lada kim simkia ikini kebentan mangila keren apias jong chief minister bala dem simkia na kam ngin sapulong da kiwi ngin sasim da kiwi senjam da kino senjam kita ngin sasim na kaling dong office so siam kindeshu kan kendir yang tala da glasim da senjam tu Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya